Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue sini dan kita bakal mainin GTA San Andreas. Let's go. Nah, jadi kita kemarin baru sampai di misi drive thru, yaitu nganterin si Big Smoke beli makanan, terus diserang sama geng balas. Nah, bila kalian ingat itu ya, itu juga kalian nonton sih, soalnya itu udah lama sih gue nggak main ini, men. Nah, sekarang kita lanjut lagi dan sekarang ada di rumah si Sweet ya. Kayaknya emang rumah si Sweet itu tempat perkumpulan ini dah, geng groove gitu ya. Gangs these days got Max, AKs, and all kind of stuff. Emmett on the other hand, Make Emmet. Si Emmet itu punya tembakan katanya, guys. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Oke, si CJ ini, si Ucok aja lah ngomongnya, susah bener gua ngomong. Si Ucok ini bakal dianterin sama Big Smoke untuk ketemu sama, atau bakal ketemu ngelihat sama si ini, sama si Emmet namanya. Hey you papa, JBL. Wait, jadi kita bakal latihan nabrak cuy. Latihan nembak coy. Wait. Padahal nggak pas sama merah-merahnya tapi berhenti ya. Wih. Who shot at me? What you kids want? Hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brian, say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Dikira si Carl udah mati coy. here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Keren ya, ada moving kamera itu geter-geter gitu, keren, kayak ada sentuhan filmmaker anjing. Bacot banget gue. Oke, keren lah. Oke, di sini kita bakal nembak. Wih, yes, si Ucok malah pergi. Kita bakal latihan nembak. Barusan itu udah nembak, tapi bukan cewek, itu botol. Ayo. Dan kita bakal diajarin sama Big Smoke juga. Yang senjatanya yang punya itu si Emmet cing topi merah itu ya. Yeah. Gayap lagi. Ice cold, baby. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Oke, kita bakal nembakin. Wih, disuruh ini. Nah, suruh begini. Set. Anjay. Dekat bener. Set. Anjay, mantap sekali, guys. Easy banget ya. Use manual aim to shoot the car's gas tank. Kita harus manual aim dan nembak si botol. Pokoknya tempat masukin bensin lah. Easy. Wow, you killer, baby. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. And remember this. Remember this. Bacot betit pada. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Tadi gue parkirnya ke situ ya, gini. Kemudian si ada yang parkirin dari siapa gitu, mobilnya nyala lagi.
Tapi kita nggak bayar parkir lah, kabur. Wait, I'm sorry. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. Kita kemana dulu nih? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they Wait. seem real, but other times there's no choice at all. At Just least you shit up. still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Oh enggak, kita nganterin si Big Smoke. Hancur tuh mobil. Thanks, CJ. I see you. Zero. Later, Smoke. Dapat telepon, Cok. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beaco around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Oke, jadi kita disuruh beli pakaian yang warnanya sama-sama Geng Groove, dan tempat belinya ada di pojok mana tadi katanya. Nah itu dia tuh, deket gym katanya. Pokoknya warnanya harus sama ya sama Geng Groove katanya gitu. Oh iya, ini tempatnya Binko. Go inside the Binko clothes shop. Oke. Welcome, sir. Welcome. Berangkat. Rooms over there, sir. Baru masuk aja udah dikenain pajak dah. Tadi duit gue 700, sekarang 571. Green hoodie. Oke, ini cocok nih sama yang diinstruksiin di telepon nih. Berangkat. You, sir. Yes, ya. Terus beli apa lagi ya? Legs itu apa nih? Blue jeans, celana, Cok. Switch pants, track pant, green jeans. Masa kita pakai celana hijau, men? Nggak laki bener dah. Nggak suka gue mau celana hijau gitu. Hat, red rackback. Apa nih? Green rackback. Topi ya? Oh man. Udahlah, kita pakai ini aja. Pakai hoodie aja, nggak usah pakai ini. Tutupan pala ya. Berangkat. Atau padahal tadi ada jam tuh, watches tuh. Pleasure, sir. Mbak bayar, Mbak. Mbak bayar. Tolol. Mbak-mbaknya diem aja. Oke, berangkat. Baru selesai ternyata misinya. Tadi belum selesai. What's up with you? What's up, bro? Shit. Ganti. Nah, radio off. Kita agar terhindar dari ini ya. Dari copyright. Hihi. Anjay. Berangkat ke misi selanjutnya, yaitu adalah drive-by. Misi drive-by ini adalah apa ya? Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, What's up, fool? man? I'm saying that. They What's up, man? made you drive like an idiot, fool. Man, you always crash What's up, man? cars and shit. And for some reason now you back. Cara sih gue opening kayak gitu ya, what's up, man? Gitu. Kalau main GTA gitu ya nanti ya. No disrespect, man. What's up, man? You can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Oke, kita disuruh jadi supir buat nembak-nembakin game galas. Kita berangkat ke tempat. Aduh, radionya. Tunggu. Nah, jadi kita disuruh berangkat ke tempat atau ke wilayahnya geng balas. Di tempat dimana kita waktu itu diturunin sama si polisi gendong gitu ya. Uang. Nah, ini dia tempatnya.
Belum sampai. Nah ini nih. Set. Tuh. Wih, silit. Yeah, ball is turf. You dogs ready? Yeah, for sure. I'm ready. Carl, Sure. concentrate on the driving, and we'll Sangat take care siap of the ya. shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Speed it up a little. We sing. Oke, kita harus mengarahkan pakai L2 ya. R2. Oke. Biar ngeliat si geng balasnya. Let's roll. Terus tembak-tembak, Cok. Move it, CJ. We iced them. Nah, good. Put down some more. Kita langsung aja tabrak nih. Tabrak aja nih. Crot. Stand out here, CJ. That was way too easy. Good. We'll blast on some more baller food. Aduh, Bang. Bisa yang bawa wadon. We sick. Wih, udah ada mobil bagus. Ini dia, kita waduh. What you waiting for, CJ? Find us some more ballers. Oke, kita berangkat ke peta selanjutnya. Ada itu tuh. Ada ini yang kita pilok dulu lah. Buster. Ya, gua nggak punya pilokan, parah. Nanti kita bakal kapan-kapan ke situ lah. Car hold. Jadi mobilnya ini coy, udah jelek. Move it, CJ. Come on, man, move. Slow, santai, bos. Tabrak. Stab out of here, CJ. Smash on it, Carl. Smash. Tunggu, gua ngambil ini dulu. Man, what I tell y'all? Told Ambil you, duit, Buster. ambil pistol. Wah, ada polisi, jangan sampai tangkap, guys. Kemana ya kita? Ke kuning tuh. Kuning ada di. Oh, ke tempat semprot. Bengkel tempat semprot, ganti cat. Jadi kita bakal ganti cat buat mengelabuin polisi, gitu ya. Belok kanan, Bang. Mantap. Oh, ini dia. Kita bakal ngelabuin polisi. Sip. Jadi ntar pas mobil kita udah ganti cat atau gimana, bintangnya hilang tuh, bintangnya hilang bener. Respirasi completely. Oke, bintangnya hilang dan kita berangkat ke. Markirnya susah juga nih. Yeah, Grove is back, man. Grove is back. Yeah, for sure. Kita komplitkan misi. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Pulang. Kita ke homie. Fucker, you did good today. Keep it there, homie. Homie. You're down with the Grove. Berangkat, nyampe. Now, So watch yourself ya. Yo, you know that. Kalian bisa baca sendiri lah. take this. Go get yourself some beers. Complete the mission. Mantap. Respect. Lanjut ke misi berikutnya, Switch Girl. Smoke. Mau nyariin Smoke sama si Rider nggak ada. Fuck they had. Fake dead. Fuck it. Lagi ngenumel aja deh. Hey, Carl, no time to chit chat. Been seeing a Seville. Oh, ini dia ceweknya. Work out on the street and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood and we need Loh, to tapi ride kok yang out. nyerang Pronto. grup juga ya? man, hang in there. Satu geng gitu. Jadi di sini kita bakal nyelamatin si Sweet sama ceweknya. Oke, kita udah punya pistol dan kita cari mobil. Cari mobil di luar. Wait. Wah, ini dia nih yang nembakin nih. Let me drive for you. Minjem dikit ya. Nanti dipulangin kalau udah punya duit. Tunggu. Ngeri bener radionya. Oke, kita waduh salah jalan lagi. Oh, bisa dilihat sana.
Jadi kita bakal nyelamatin Sweet dan nyelamatin ceweknya. Let's go. Skip. Cok, ini dia cok. Dikit lagi cok. Wah, tabrak loh. Wah loh. Good. Aduh. Gimana nih? I'm from Ganton, fool. Anjay, yang diajarin sama Big Smoke. Mana lagi? Satu lagi, woi. Waduh. Aduh, terlalu jauh. Aduh, darah gua. Darah gua. Yeah, what's up now, G? Hey, I'm just doing my job Nice. for the hood. Wah, ada telepon. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. That's my brother. Hai, darah gua udah mau habis lu. That's my brother, that's my brother. Oke, kita berhasil menyelamatkan Sweet dan ceweknya. Gua nggak yakin itu ceweknya, men. Oke, itu ada. Kita ditabrakin masih sama geng yang lain ya. Padahal geng grup juga. Agak heran juga coy. Di sini ada pengkhianat soalnya. Nah, dia nggak bakal berani coy kemari karena di sini udah wilayahnya geng grup. Ada bat mobil. Gua lupa coy. Nah, nyampe. I'll see you inside, baby. Yuri, Man, this set you digetok. killing the family. You did good back there. Hey, I'm a Bukan child. ceweknya kan itu? Hey, I got unfinished business. Big love. Tapi pulang ke rumahnya coy. Mantap. Oke, wait, kita balik. Nah, ini dia. Jadi videonya selesai sampai sini dulu. Jadi bagi kalian yang suka silahkan like and share. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kalian tahu video-video terupdate dari gua. Dan jika kalian mau, silakan silakan follow IG gue yang ada di deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Bye bye. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Who dookie your ass like I'm Ryu. I splash on your ass like an ice chapstick on my lip and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw 'em in a ditch. For the ice on my wrist, no I die. Could the whip we can take 4 spin every right before 10. I've been fucking.